E blackout a surge debido na problema ng equipo de sistema de transmissão na central na Carpata. Papora sa investigasyon ang nesesaryo a contratar equipo técnico para porra si investigasyon ng extenso pa llega na causa de incidente. Equipo que da formapa executivo ng di Water and Energy Bedrijf Bonaire, esta web, Counter Global Bonaire, su personal técnico junto com colega ng lokal e internacional. Den ora ng di mainta, ya ayega varios colegas internacional e durante enter dia lo iba investigasyonan. Tanto di team ng lokal como di team ng internacional quatra duro pa pora restaurar energia riba isla di Bonaire. Na lo sigue investigar e vigilar estabilidade e red den próximo dia nang. Web Bonaire está consciente de molestar com a situação aqui a ocasionar, e a interrupção aqui afeta fanático ng de futebol, qualquer da decepcionar com nang no por a desfrutar de partido ng de futebol of a festividade nang. Web e Counter Global ta pedi nang desculpa pa e inconveniência com essa aqui por a 13.